Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatkan kami mejajuah ras selamat wari minggu manbanta kerina. Kekelengan ni Tuhan minggu enda minggu ija kerina idilo ertoto karena serayan Tuhan. Minggu enda kita ibabai guna ngejapkan ulihi karena ulina sura-sura dibata ibas sendilo manusia jadi serayanna. Jenari selaku ring-ring ni Kristus kita idilo guna sitatang-tatangan ibas pertoton. Alu bage marilah si pesikap ukurta guna resembah man dibata. Mari ras kita kerina tedis. Si puji Tuhan arah kitab dendenta nomor 220 sada ayat sada sekari ayat telu. Benaken kebaktinta, ibas gelar di bata Bapa siinggo milih kam jadi serayana, ibas gelar Yesus Kristus si jadi ulu pengajaran berita si meriah, ras ibas gelar kesah si badia, si jadi ulu gegeh jadi serayan. Perkua ate ibas di bata Bapa, ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata, olah susahi bangsa pilihanku, olah bahan jahat man nabi-nabingku. Mazmur 105 ayat 10:5. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia, aluraduras kita ngendeken kitab dendenta nomor 215 ayat si pertama.
perpulungan kundul kam. Bengket kita kubas kinata kegeluhan manusia ia adepan di bata. Alu kuasa di bata itetap kena serayana gunanehken sura-surana kudoni enda. Adi situlihken kubas perdalanan geluhta. Kugangan dia ketutusenta ibas ngikutken pendilona. Ngaku kami Tuhan, kurang dengar waktu kami, artoto alu tutus karena dahin-dahin gerejandu, bagai penotoken krina serayandu, makatap kami lupa, maka kami serayandu harus ngeluh sita tangan ibas toto. O Tuhan, alamilah kami. Ngaku kami, o Tuhan, kami peselaku noraras-naras, kurang dengar waktu kami, artoto guna kinulin dahin serayandu. O Tuhan, alamilah kami. Selaku perpulungandu, kami pengaku, o Tuhan, maka kurang dengar kami natang serayandu ibas pertoton. Gelah megegeh ia dahikan dahin gerejandu. O Tuhan, alamilah kami. Mari dage siakuken salah lepak taman di bata, arah dendenta nomor 60 sada ayat si pemena. Pengalami dosa kekelangani Tuhan mari raduras kita tedis. Turang rasenina kenca siakuken salah lepakta ilebe-lebe di bata. Emaka selaku persuruhan di bata aku nehken katana man bandu. Nina di bata kenca bage sada ibas malaikat serapim dai nari kabang dahi aku. Ibabana rara si ibuatna ibas batar-batar persembahan nari alu jepit-jepit. Ikuitna biberku alu rarandai. Jenari nina rara endang gong kenai biberndu. Emaka genduari salandu nggo masap. Jana dosandu enggo ia lemi. Jesaya 6 ayat 6 seh pitu. Meriahu kurtar kiteken kita tetap ikelengi di bata. Arah padana si seh kenaman banta. Emaka genduari sicidahkan krian ukurta dengan ngatakan bujur mandi bata arah denden pujinta nomor 20 sada ayat sada. Tuhan
gobanci kam kundul. Bangkat kita ibas ngoge kata dibata bagin si pemena, si buat ibas kitab Joshua sada ayat 16 se 10. Enda yogeken kami secara tunggal man banta kerina. Joshua sada ayat 16 se 10 bagenda kata dibata. Perintah Joshua man bangsa Israel. Nina kala enda ngaloi man Joshua, asakai si kata kendu man kami banci idalanken kami. Janah git kami laus kuja pape kami isuruhndu. Git kami patuh man bandu, bali ras perpatuh kami man Musa. Tuhan di batandula sinemani kam, bali ras penemanina Musa. Ise silanggit ngakui kuasandu, entah pela patuh man perintahdu, la banci la ibunu, tetaplah ukurndu janah telah. Ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Turang rasenina si iklengi Tuhan Yesus Kristus. Sopelenga kita dengkakan kata dibata, mari ras kita artoto kita. O Tuhan dibata si mada kuasa, kam dibata si ngerajai surga bagi peduni enda. Arpengejap kami buekal mara bahaya, mara kelesa, penakit, si banci ngkenai kegeluhan kami, kegeluhan keluarga kami. Tapi tetap kami ibrendu kegeluhan. Makareh kami beribadah man Tuhan, ngatakan bujur man Tuhan, bagepe dengkehken pesan-pesan Tuhan, arpalaskan pustaka si badia. Maka ngerana kam Bapa, enda kami anak ndu ngosikap megiken kam. Ibas gelar Tuhan Yesus, kami ertoto man bandu. Amin. Kata dibata si jadi renunganta, ibas minggu enda, ibuat ibas kitab Heber bindu 10 telu, menakan ayat 10:5 seku ayat 10 siwah. Mari ras kita krina dengkah kenca keogekan bagenda nina kata dibata. Maka sisahkanlah puji-pujin man dibata kata waripe. Si jadi persembahan ta arah Kristus. Ema persembahan arah babah. Si ngakui maka ia kap Tuhan. Ola lupa rebahan si mehuli dengan si sampat-sampatan. Sebab si ema persembahan si ngena ati dibata. Patuhlah kaman pemimpindu, jana ikutkanlah katana. La erlatih-latih, ikep-kepna pertendindu. Sebab ia ertanggung jawab man dibata. Adipatuh kaman bana, meriah ukurna erdahin, tapi adilang, ceda atena dahiken dahid janah adibage, lalit gunana man bandu. Tetaplah ertoto karena kami, te kami,
maka bersih pusuh perhatian kami. Sabab lalap nge kami ersura-sura, dalankan si mehuli. Tole kupindoken man bandu, maka ertoto kam man dibata, gelah banci pedas aku mulih dahi kam. Si baridam kata dibata, sisih man banta ibas minggu enda. Mejuah-juah salom, selamat wari minggu, man banta krina perpulungan Tuhan, ijabah pekam ringan pak sasi genduari. Minggu enda sirayakan meminggu notoken sarayan Tuhan. Minggu enda ngingetkan kita mulihi karena komitmen tandube sebagai ngawan ni perpulungan sangana penangkuhan sarayan Tuhan. Dube sebelang-belang di BKP nggo si baba ibas pertoton karena penangkuhan sarayan Tuhan. Sanga acara penangkuhan pertua diaken EP ipindoken man banta segelah ngaloken segelah nampati bagepe notoken sarayan Tuhan. Maka nina ibas kitab liturginta alokanlah si anu enda jadi pertua diaken ibas perpulungan GBKP. Maka sampati ibas ian dahikan dahinna. Tatang-tatang ia ibas pertotondu. Gelah megegeh ian dahikan dahin siampaikan manbana. Tuna rasenina si ikelengi Tuhan Yesus Kristus. Engkai maka perlu sitotokan sarayan Tuhan. Arkiteken fungsi sarayan Tuhan ema memperlengkapi ngawan ni perpulungan guna ngelakukan misi di bata ras neruskan misi Kristus. Si intina lid ibas Johannes 3 ayat 10:6. Misi di bata enda segelah doni enda tek lalit si bene. Alu kata si deban memperlengkapi ngawan ni perpulungan segelah krina bagi sura-sura di bata, bagi sini harap kena dube, maka ijadi kena manusia imago Dei segambar ras ia. Maka turara senina si ikelengi Tuhan, segelah kita kerina bagi si iharapkan Kristus. Gelah kita memodelkan model Kristus, karakter ta bagi karakter Kristus. Caranta rukur, pengerananta, perlagu langkahta. Maka ibahana berbagai-bagai model pelayanan. Berbagai-bagai model karena ia bersosial, bermasyarakat. Ibas ia berpolitik. Enda kerina turara senina si ikelengi Tuhan. Gelah kita ngikutkan ia, meniru ia, seri ras Yesus. Guna mewujud nyatakan misi di bata, ras neruskan misi Kristus, maka ibahanna tugas gereja. Bersekutu, bersaksi, ras melayani. Gelah gereja sada persekutuan si bersaksi. Segelah gereja sada persekutuan si melayani. Artinya enda lit tugas keluar, lit tugas ke dalam. Persekutuan si tugas darat bersaksi. Persekutuan si tugas kubahas melayani. Maka turara senina si ikelengi Tuhan Yesus Kristus. Guna ngasup serayan Tuhan memperlengkapi ngawan ni perpulungan dalankan tugas-tugasna si telundai. Bersekutu bersaksi ras melayani. Laban silang patuh
dengan tetap ertoto karena serayan Tuhan. Perayaan minggu notokan serayan Tuhan minggu enda banci terwujud ibas kegeluhan ta si tetap buari kina ibas ngawan ni perpulungan. Maka mari sinen perikopta Heber 10 telu ayat 10:5 seku ayat 10 siwah enda. Bagindai katakan ibas kitab Heber endam sada hobbah si mereka pedoman uga arus nang geluh erkiniteken kala Kristen. Maka si pemenandai adisi oge ibas ayat 10:5 nina maka sekelah puji-pujian man dibata kata wadipe si jadi persembahan ta arah Kristus ema persembahan arah babah si ngakui maka ia metuhan. Endartina maka tuhu-tuhu kita nakkan puji-pujian sebab si gejapkan uga Tuhan mereka keselamatan man banta. Uga ia ngo nebusi dosa-dosanta. Ia ngo ngasamkan kesahna. Alu kata si deban ia anak di batang gid ia jadi anak manusia. Gelah kita jadi anak-anak di bata. Ia si aturna terhormat gid ia icaci maki. Gelah kita terhormat. Ibas kita harus na mate gid ia mate gelah kita geluh. Karena keleng ati Tuhan. Maka ninandai sekenlah. Mari lawas kita sidahilah. Sisakanlah puji-pujian man dibata kata wahipi. Tuhan nehken keselamatan man banta. Ibas situasi ibas keadaan COVID-10 siwak enda. Seasa genduari lengabo enda mereda lengabo enda nusul. Karena grafikna tetap dengang enda naik. Tapi kita manusia ngoreh lantarna genduari amin nape reh buena enda si terjangkit virus corona enda. Tapi tetap kita ngeluh ibrekan Tuhan. Enda pedeskan sada pengatakan bujur sahkanlah puji-pujian man Tuhan. Lah kita ngasup guna melamatkan dirinta. Lah kita ngasup guna ngalangi COVID-10 siwak. Tapi air kita kan perkuah hati di bata. Tuhan si ngarak-ngarak kegeluhan ta. Tuhan si nemani kita. Endartina maka hubungan ras di bata tetap terjalin alum huli. Ras paguh. Maka sekenlah puji-pujian man di bata. Seken pengatakan bujur taman Tuhan. Sebab endam tandana kita anak-anak di bata. Kita si inggo ibebaskan di bata. Kal si peduakan. Ibas ayat 10:6 dai katakan. Maka nina olah lupa rebahan si mekuli digan si sampatan. Sebab si ema persembahan si ngena ate di bata. Sebagai tanda enteguh persadanta ras di bata. Dan teguh persadanta ras teman manusia. Maka banci enteguh persadanta sesama kita manusia laba cilang rebahan si mekuli. Rebahan si ngena ati di bata. Ema si sampat-sampatan, si toto-toton, si keleng-kelengan kita. Sebab endam si ngena ati Tuhan. Tandana kita enteguh persadanta ras di bata. Enteguh dagi persadanta sesama perpulungan. Hal si petelukan. Patuhlah kaman pemimpindu jana ikutkanlah katana. La ia latih-latih ngep pertendindu. Patuhlah nandangi pemimpindu. Pemimpin pertendin, pemimpin rohani, edam serayan. Patuhlah nandangi serayan. Sebab ia mah pemimpin pertendin, pemimpin rohani, lah pemimpin jasmani. Tapi pemimpin rohani
Sebelayar latih-latih guna ngepkep pertendindu. Sebagai pertanggung jawab penaman di bata. Ia sebagai pemimpin rohani simbabai perpulungan sekubas tujun keselamatan si kekal. Babai perpulungan gelah krina perpulungan bagi gambar siarapkan di batan dube imago de. Gelah perpulungan memodelkan model Yesus. Baik caranta rukur pengarananta bagai pelagu langkah tak. Endam fungsi serayan Tuhan memperlengkapi ngawani perpulungan. Maka patulah nandangi pemimpin pertendindu. Sebiarlah latih-latih guna ngepkep pertendin perpulungan. Hal si peempatkan ini nandai ibas ayat 10 waluh ras 10 siwah. Tetaplah ertoto karena kami maka bersih pusuh perhatian kami. Sebab lalap nge kami sura-sura dalankan si menghuli. Tole kupindokan man bandu maka ertoto kaman di bata. Gelaban si pedas aku mulih dahi kamu. Enda tetap ertoto man Tuhan karena serayan segelaban si ia melayani. Segala megegeh ia melayani. Segala ngangsup ia baba perpulungan bagi siarapkan di batan dube imago de segambar ras di bata. Maka turang ras nina si ikelengi Tuhan Yesus Kristus. Nina temanta ibas minggu enda patuh lah. Dengan tetap ertoto karena serayan Tuhan. Patuhlah man serayan Tuhan. Kayak kita harus patuh man serayan Tuhan. Sebab perintah Tuhan bagi kai katakan ibas invokasyon dai. Olah susahi bangsa pilihan. Olah bahkan jahat man nabi-nabi. Perintah Tuhan man bantah kerina ngawan di perpulungan. Segala kita kerina sepengodak sepengole kita kerina. Sadara rasen kita kerina enda. Menuju gambar sirapkan di batan dunia. Sadara rasen enda kita kerina guna ngelakukan misi di bata. Si neruskan misi Kristus. Gelah dunia enda tu lah benih. Maka kebenen dunia enda. Sebagai tanggung jawab tak kita kerina kalak Kristen. Kita kerina kalak sitek man di bata arah Yesus Kristus. Sebab kita disuruh ngelakukan misi di bata misi Kristus gelah dunia enda tu lalit si benih. Maka turara senina si ikelengi Tuhan patulah man serayan Tuhan. Dainggo si oge ibas kitab Joshua bin Dusada ayat 10-10 bangsa Israel patuh man Joshua. Engkai maka patuh. Arkiteken Joshua malang ia man Tuhan. Malang ia man Tuhan. Jadi contoh ia di tengah-tengah perpulungan. Jadi teladan Joshua ku tengah-tengah perpulungan. Jana Joshua tuhu-tuhu ia babai bangsa singena ate Tuhan. Maka di si oge dai ibas ayat sopelenga sehku ayat ogen tandai nina tetaplah ukurutuklah jana ingat ikutkan kerina undang-undang si breken suruh-suruhkan ku Musa man bandu. Sada bagin pe ola lupakan. Maka ku jaba pe kam lawas. Jadi bagi surah-surandu. Bagi pe ola kam lupa. Maka kitab undang-undang harus rusur iogeken ibas kebaktindu. Arkiteken kemalangan bangsa Israel. Man Tuhan. Arah pembabai, arah Joshua engkau memperlengkapi ngawani perpulungan bangsa Israel
Maka bangsa Israel pe patuh man serayan Tuhan, patuh man Joshua. Tetaplah artoto karena serayan Tuhan. Nina kitab Jakub 5 ayat 10-6b. Pertoton kala si bujur regegeh. Pertoton kala si bujur regegeh. Maka minggu enda minggu notoken serayan Tuhan. Mari ras kita krina notoken serayan Tuhan. Megegeh kal pertoton kala si bujur. Maka tetap bertoto karena serayan Tuhan. Serayan Tuhan ema pertua, ema diaken, ema pandita. MC katakan para presbiter. MC bas aliran Kalvinis megati enda janah sistem pemerintahan gerejanta GBKP presbiterial sinodal. Orang yang dituakan, tua-tua, jadi kakak tua. Serayan Tuhan jadi kakak tua. Adi profil kakak tua, adi sada piring naring ngencanakan. Kakak tua berkenal lebih man agina. Ngubes surman agina, maka man kakak tua. Itu profil kakak tua, profil yang dituakan. Presbiter, serayan Tuhan. Tunar senina si iklingi Tuhan, serayan Tuhan, pertua dia akan pandita. Manusia biasa, serius, krina manusia umumnya. Labu ia superman, labu ia superwoman. Ia manusia biasa. Nakanda beras si itangger. Ine menalau si itasaken. Kebutuhan sering ras kita krina manusia. Lid kang perbulangan, lid kang deharana, lid kang anak-anakna. Perlu kang ia ipebelin, perlu kang i sekolahkan, perlu kang erdahin anak-anak, perlu kang ia erjabu serius kita. Warna megara serayan Tuhan pidahna kang warna megara. Kekurangan serayan Tuhan pe mbue kau. Labu ia si beluhna, labu ia si pentarna, labu ia si bujurna, labu ia si benarna, labu ia si sehatna, labu ia si bayakna. Tapi pilih Tuhan ia jadi serayan. Maka turun resenina si iklengi Tuhan Yesus Kristus. Tentuna ada minggu enda minggu notoken serayan Tuhan. Lid surah-surah Tuhan. Segala tetap kita artoto karena serayan Tuhan. Maka megegeh serayan Tuhan babararasen. Alu tugas-tugas si ibreiken Tuhan guna mujud nyatakan misi di batandai. Gelah kita enda kerinana bagi gambar siarapkan di batan dube imago de. Mari dagi setotokan serayan Tuhan. Gelah mulihi serayan Tuhan yang memperlengkapi kita. Empeteng-teng kita mulihi. Sab kita endang gombui, endang gom melebesa, mepudisa, mekanansa, mekirisa, lanai pas bagi siarapkan di batan dube kita. Serayan Tuhan babai kita mulihi beteng-teng kita. Gelah kita bagi serapkan di bata, keselamatan. Si ibdeken di bata man banta kerinana. Maka turang resenina ibas minggu, notoken serayan Tuhan enda. Mari dagi ras kita kerina. Ertoto kita karena serayan Tuhan. Sebab serayan Tuhan pe. Buekal kekuranganna, buekal kelemahanna. Terpuji gelar Tuhan. Setokan serayan Tuhan ibas minggu serayan Tuhan enda.
Amin. Ras kita artoto. O Tuhan di bata Bapa si engkelengi kami arah Yesus Kristus singgo ngasamkan kesahna guna keselamatan kami manusia. Bujur Bapa ngui persingi tindu kami. Gelang asuk kami krina ngawani perpulungan. Notoken sarayan Tuhan. Sebagai pemimpin pertendin kami. Simbabai kami kubas sada tujun. Simbabai kami gelah kami krina bagi siarap kendibatan dube. Segambar rasentudu bagi dibata. Gelah krina kami ngikutkan model pelayanan. Model kegeluhan singgo imodelkan Yesus Kristus. Gelah alu bagai Bapa dunia enda tu. Janah dunia enda lah benih. Endam proton pengharapan kami. Artoto kami. Ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Perpulungan si ikelengi Tuhan Yesus Kristus. Mari ras kita krina tedis. Mari ras-ras kita ngakukan kini tekenta. Rikutkan krina kalak Kristen i belang-belang dunia enda. Ninta dagi ras-ras melas kenca. Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana. Sina palangit das doni. Aku tek man Yesus Kristus anakna si tonggal Tukanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur singudang udanari. Si so keliaman tergelar si Maria. Singa nami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang. Mate. Jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematian. Peteluadikan ngokeke ibas si mate nari. Nangke ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata. Bapa silar sibar kuasana. Jenereh me ia pagi. Ngerana kesinggeluh rasinggo mati. Aku teman kesah si badia. Janali sada gereja si badia. Persadaan kala si badia. Pengalami dosa. Kini ken kula kegeruhan si rasa lalap. Amin. Kundul kam krina. Turun senina si ikelengi Tuhan Yesus Kristus. Sama paksana kita nahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan dibata. Kata dibata si jadi palas ibas kita ersembah. Nina bahan persembahan man bangku. Janah ku alokan me persembahan si ibreken kalak alu ukur ersuruh. Tupung seken persembahan ta si puji Tuhan arah kitab Nendenta 300 siwah 16. So pelangasi persada protonta, iberi kesempatan man banta krina. Artotolah kita, kai perbebenta,
kai surah-suranta. Katakan man Tuhan ibas minggu enda. Si benakan. Tolepe o Tuhan di bata si mada kuasa. Ertoto kami ngatakan bujur man Tuhan. Ibas situasi keadaan perekonomian kami lah bagi arusna lah bagi biasana. Tapi arkiteken igejapkan kami keleng ati Tuhan. Sada bagin pemeri Tuhan ipersembahkan kami ibas minggu enda. Alokan Tuhan bagi bau si merim, si muhuli, si ngena ia kapnu. Danah pemerindu si tading ibas kami pe. Ia jarindu isampatindu kami make kenca. Gelabancin cukupi kebutuhan-kebutuhan kegeluhan kami. Ngasuka kami ikut mat bagin. Ibas kegiatan-kegiatan gereja Tuhan. Gela alu bagai ertambah-tambah gegeh kami. Ngalahkan perbeben kegeluhan kami di dunia ini. Bagai o Tuhan di bata. Ertoto kami. Karena kerina serayan-serayan Tuhan. Pandita pertua diakan. Ibelang-belang GBKP pasu-pasu kerinana Bapa. Pegegehi kerina serayan-serayan Tuhan. Gelah tetap ia setia. Tetap ia taat. Patuh ia. Bagi si iarapkan di batan dubi. Gelah alu bagi Bapa. Banci kerina serayan-serayan Tuhan. Babai ngawan-ngawan ni perpulungan. Guna reh payonang geluh. Bagi siarapkan di batan dube imagode sentuduras tempas di bata. Gela alu bagi ngawani perpulungan kerina tandana ia kalak Kristen seperti Kristus. Baik carana rukur pengeranana lagu langkahna bagi Kristus. Gela alu bagi Bapa dunia enda tekam di bata si mada kuasa. Gelah dunia adalah benih. Maka pengharapan kami, pasu-pasu kerina, serayan-serayan Tuhan. Bagepe sinampati serayan-serayan Tuhan. Ibas ngawan-ngawan di perpulungan si berpotensi. Li talenta-talenta si ipersembahkan naman Tuhan. Baik ibas kepengurusan PJJ, baik ibas kepengurusan kategorial, song leader organis, koster, pasu-pasu kerinana Bapa. Gelah kerina anak-anak ndu NDP meriah ukurna ikut umat bagin, melayani di tengah-tengah gereja Tuhan. Bagi pertoto kami karena pemimpin kami, pemimpin bangsa ras negara kami, mulai presiden nari, sekubas tingkat kelurahan RT RW. Endapi Bapa lalit gegeh anak-anak ndu enda kerinana. Pasu-pasu ia Bapa jaga ras kawalindu ia. Gelaya be tetap mengandalkan Tuhan si mada kuasa. Terlebih-lebih terbeluh ia. Uga solusi guna membatasi penyebaran COVID-10 siwah. Buai kalau suara-suara serba hanca urak semangat pemimpin-pemimpin kami. Tapi kalau kami Tuhan matandulah terligen natap bangsa Indonesia enda. Si benar tetap benar, si salah tetap salah. Dan nanti kalau kami keleng ati induman bangsa ras negara kami Indonesia enda. Maka banci kami kerina sada pengodak sada pengoleh. Khususnya di daerah kami Tanah Karo. Sebab sebelang-belang Indonesia enda
tanggal siwa Desember ibahan me pesta demokrasi pilkada. Endape Bapa bue kal sora-sora ibas bangsa ras negara kami, maka itunda karena pilkada enda. Tapi endape lengas ada are, tanah pemerintah tetap ia berkomitmen gelah tuhu-tuhu tandana kami kerina anak-anak ndu banci ngikuti kai aturan singgo iundangkan patuh kerina pemimpin-pemimpin kami gelah alu bagai bapa kai singgo irencanakan bancer dalan kerina alu menghuli alu protokol kesehatan si ketat gelah alu bagai bapa banci terlaksana kerina pilkada enda alu menghuli bagai bapa kami serigan ibas surga bahanlah kerina kami ibas pemilihan kepala daerah kami tuhu-tuhu si malang man Tuhan sila memakai cara-cara duniawi lamani politik tapi banci tuhu-tuhu ia ertutus ate guna ngaturkan kuta kami enda reh ulina ibas wari-wari sireh enda. Bapa pengasuh kerina ngawan ni perpulungan. Gelah tetap kerina berani karena benar takut karena salah. Bagi pengawan ni perpulungan enda. Tetap jadi teladan. Tetap jadi model contoh. Ibas protokol kesehatan. Gelah tuhu-tuhu kami kerina tetap menjaga jarak. Memakai masker. Ras mencuci tangan. Gelah enda go jadi sada kebiasaan di tengah-tengah perpulungan du GBKP. Gelah alu bagai Bapa terselamatkan manusia. Labene dunia enda. Labene manusia kekelegan kami. Endam pengharapan kami ibas minggu notokan serayan enda. Toto kami ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Turara sedina si ikelangi Tuhan Yesus Kristus. Mari ras kita klina tedis. Di bata enggo milih dengan di lokam jadi serayanna guna nahken sura-surana iduni enda. Arpada naku, Tuhan, tutus atiku ngikutkan pendilondu. Dengan ertanggung jawab ibas dahikan dahin singgu yang pekendu man bangku. Di bata mempersadakan kita ibas kulani Kristus. Idilona kita guna natang serayanna arah pertoton. Arpadan kami, Tuhan, ratutus ate notoken serayandu. Gelah serayandu pentar dengan setia ibas dahiken dahin gerejandu. Perpulungan emerarasan dengan keluarga Kristus. Perpulungan pe idilo di bata natang serayanna ibas pertoton. Gelah megegeh ras pentar ibas dahiken dahin Tuhan. Erpadan kami, Tuhan, tutus ate kami notokon serayandu jabu serayandu gelah ngasup keluargana gelah ngasupna ia dahiken dahin Tuhan jabuna jadi kemuliaan man bandu dengan jadi pasu-pasu man perpulungandu. Maka tetaplah kam ernalem man di bata sebab nina Tuhan man bandu aku Tuhan nggondilo kam lako dalanken surah-surangku. Ku tegu-tegu janahku kawali kam. Arah kam. Ku bahan perpadanan raskrina bangsa. Arah kam. Ku berikan terang man bangsa-bangsa. Si peteguhi perpadananta. Si puji Tuhan. Alur rendai kita nomor 200 siwah puluh pitu.
Artoto kita bagi niajari Tuhan Yesus, ninta dage ras-ras artoto, o Bapa kami sini surga, gelar lu ipabadi amin, dalamin kini rajandu, selamin prating libas duninda bagi sini surga, bereman kami nakan cukup baswari sendah endah, alami min salah kami, bagi kami ngalami salah kami, olamin kami babakam kubas percobaan, tapi ulangilah kami idurus ilat nadi, sebab kami si mati, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Berkatlah kam dalani kegeluhendu. Megegeh lah kam ibas meritakan berita si meriah. Sabab aku kap dibata, singgo milih kam, dahikan dahin dengan alokalah pasu-pasu idur di bata nadi. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam. Siang ayu di bata arsinalsal ibabundu. Janah melias atena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam. Janah malam atendu ibahanna.